Уран цэц боловсрол хөгжлийн холбоо Солонгос эсэс видео студ хамтран Солонгос улсын хүүхэд багчуудыг Монгол оронтой танилцуулах, олон найз нөхдөдтэй болгох хүүхдийн аяллыг олон улсын хүүхдийн найрамдал цусланд амжилттай зохион байгууллаа. Энэ удаагийн аялал Зөөвөл хотын Шин гүрөө баг сургуулийн сурагчид маань хамрагдсан бөгөөд олон улсын найрамдал цусланд олон орны хүүхэд багчуудтай нөхөрлөж амарлаа. Амрагч хүүхдүүд маань Чингис хааны морьд хөшөө, цонжин болд үзэх, Монгол морь унаж зураг авахулах, Монгол тоглоом тоглох, олон орны хүүхдүүдтэй хамт нөхөрлөх хөтөлбөртэй аялалд хамрагдсан юм. Солонгос улсаас ирсэн хүүхдүүд маань дасан зохицох чадвар болон бусад хүүхдүүдтэй танилцах, ойлголцох тал дээр сайн байсан бөгөөд илүү олон найз нөхдөдтэй болсон юм. Ингээд Солонгос улсын Шин гүрөө баг сургуулийн багш болон сурагчдын сэтгэлийг сонсцгоё. 라인암 캠프에 온 게 너무 행복합니다. 작년 2015년도에 몽골 교육청에서 우리 서울에 있는 대한민국 서울에 있는 우리 신구로 초등학교에 선생님들, 교육청 식구들 그리고 아이들이 우리 학교를 방문했습니다. 그 방문 계기로 우리가 답방 형식으로 2016년에 라인암 캠프에 참가하게 됐는데요. 아이들도 너무 행복하고 저도 너무 행복합니다. 멋진 풍경과 대자연 그리고 너무 아름다운 하늘 모든 멋있는 자연들을 보면서 이 라인암 캠프를 저희들은 즐기고 있습니다. 내일 우리가 떠나는데요. 저도 그렇고 아이들도 그렇고 너무 아쉬워하고 있습니다. 너무너무 감사합니다. 다른 친구들과 놀 수 있어서 재밌었습니다. 몽골을 체험하는 게 재밌었습니다. 여러 나라 친구들과 놀 수 있어서 좋았습니다. 계례에서 잘할 수 있어서 좋았습니다. 여러 프로그램이 다양하고 재밌어서 좋았습니다. 몽골에 오니까 엄마가 보고 싶었습니다. 몽골의 다양한 문화를 체험하니 좋았습니다. 선생님들이 너무 친절해서 몽골 여행이 더 재밌었던 것 같았습니다. 도착! 했어요. 어떠세요, 선생님? 와, 멋있다. 멋있어요? 더우세요? 와, 더우세요? 더운데 되게 상쾌하고 시원해요. 너무 좋아요. 예. 최고! 알겠습니다. 오케이. 자, 어떠세요, 얘들아? 저기 봐봐. 너무 멋있지? 민규 선생님 사진 한 번 더 찍어드릴까요? 예, 일단 지금 동영상 찍고 있는데요. 어떠세요? 괜찮아? 꼭대기 올라오니까 엄청 힘든데. 예. 그래서 위에서 밑을 보니까 되게 신기하고 재밌어요. 선생님 어떠세요? 너무 행복합니다. 너무 행복해요. 예. 가기 싫어요. 어떡하죠? 알겠습니다. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you go get up, if you go get up, Tamina, Sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, Sangalewa, this time for Africa. Уран цэц боловсрол хөгжлийн холбоо Солонгос төвчтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Солонгосын хүүхдүүдийг найрамдал цусланд амруулах хөтөлбөр маань эд тундаа явагдаж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд бид нэр Солонгос хоёр орны хүүхдүүдийг хооронд нь танилцуулан нөхөрлүүлэх соёл урлагийн арга хэмжээ хамтран зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Солонгос хүүхдүүд маань найрамдал цусланд хүрэлцэн ирээд олон орны хүүхдүүдтэй найзлан морь унж үзэх, сурах харах мэт Монголын үндэсний спортоор тоглож үзэн Монгол хүүхдүүдтэй найзлан нөхөрлж байна. Энэ дашрамдаа та бүхэндээ хэлэхэд найрамдал цуслан маань энэ ээлжиндээ бол 8 орны 600 гаруй хүүхэд амарч байгаа юм байна. Найрамдал цуслан маань 600 гаруй хүүхдийн авах ачаалттай байдаг бөгөөд хоол болон ариун цэврийн асуудал болон усанд орох зэрэг тийм
ахуйн нөхцөл нь бол маш сайхан бүрдсэн орчин байдаг юм байна. Та бүхэн ч гэсэн цаашдаа хүүхдүүдэд наримдал цуслан дамруулж олон орны хүүхдүүдтэй найзлуулан Монгол орныхоо соёл болон хэлийг сурах боломжийг олгох болоо гэж найдаж байна. Манай энэ хөтөлбөр жил уламжлал болгон явагдах болно.